ubaba lapha eMlazi kaMnyando ehostela obedayisa amazambane ikhehla selidala Zimdolo leli khehla lidayisa amazambane and manje into engixakayo ukuthi bawu4 abantu abadayisana lamazambane kodwa lona 6 o'clock suye sekugcwele abantu bezothenga amazambane alo kwavuka umona komakhelwane ukuthi yini le yenza ukuthi thina lingakavuli nokuvula leli khehla abantu bashaya ujenge thina sivula eli kodwa abawubamba ulayini wethu kwenze njani bahlangana laba bawu3 bathi ake sibhekene ukuthi yini le yenziwa leli khehla mhlawumbe liyasithakatha nje leli khehla yini yenziwa leli khehla mhlawumbe leli khehla nje lisebenzisa umuthi leli khehla lihamba umama ngikutshela ukuthi leli khehla khona usuke lafika khona ngo 11:30 still abantu bathi silinde umkhulu thina njoba Zimdolo kukhona umkhulu kogume nje bathi silinde umkhulu nje thina sifuna umkhulu ngolunye usuku bathumela umfana omncane onestoro la kwathiwa akulandele lo mkhulu neli event lakhe elikhehlelezelayo ubheka ukuthi usebenzisa muphi umuthi hayi nangempela bamlandela lo mkhulu kanti lo mkhulu amazambane uwa order endaweni yaseMbumbulo endaweni eyamakhaya bamlandele uthe mase bembona uthi hawu lo mkhulu ayikho into ehlukile ngayo amazambane uwathenga la isiwathenge khona bajika labafana babuyele emuva bayontshena labantu ukuthi hayi amazambane wathenga la isithenge khona nangempela mebebuye lo mkhulu bamshiya bafika qala balinde i-hour before afike neveni lakhe ekhehlezelayo but still abantu balindile abathengi lawa abamazambane kwathiwa hayi mhlawumbe ke siyavuma uthenga la isithenga khona akasibheka ukuthi lamazambane akabajovi akasibheka ukuthi lamazambane ayikho into akagcoba yona nangempela the following day ngokusuku lakusasa bamlandela bayamnyonyobela abayi kuyena ukuyobuza ukuthi mkhulu wenza kanjani bayamnyonyobela bebemnyonyobela bafike bambone wapakisha amazambane evenini bampakishela nabo bapakisha amazambane afanayo uthemba sebemlandela bebuya kanti indlela zokubuya Zimdolo ayifani khona indlela eyigravel khona indlela eyitar road bathi labafana ngeke singene nithina nemoto yethu kwigravel hayi asimshiye lo mkhulu sesibonile vele ukuthi hayi uwathenga la isithenga bahambe ngegravel bahambe ngetar road mabafika igravel iyadelay Zimdolo good luck igravel iyadelay and ayidingi imoto entsha lezi imoto zesimanje manje idinga ngathi ungaba nemoto eyivan noma imoto nje esindadla nezokwazi ukumelana negravel so mabafika laba bafika ngempela lo mkhulu bona baqale bawawasha amazambane and kuyadelay lo mkhulu akawawasha base bayahlangana labantu bathi ake simbuze lo mkhulu ukuthi yiphi imfihlo yakhe ngoba sesilandelile sathungatha ukuthi hayi besitshela ukuthi uthwele besitshela usebenzisa umuthi besitshela ukuthi konke wrong ayenzayo wenza ngani kanti lo mkhulu bebabuka kwisibuko sangemuva uyababona bamlandela kodwa akabalwisi futhi uyababona ukuthi bafuna imfihlo yakhe kodwa akabalwisi futhi bazehlisa mase befika kuyena bayambuza mkhulu wenza kanjani aqale ngokuhleka umkhulu athi hayi bantu abami ngiyabonga ukuthi nizehlisa nize nizobuza ukuthi kwenziwa kanjani nansi ke amazambane ngiwathenga leni wathenga khona into sengiyakwazi lo number 2 niyazi ukuthi amazambane mina niwathenga nihamba niwawasha mina sengimdala ngisithole isikhathi sokwawasha kodwa imfihlo ilana mina ngithanda indlela esheshayo ngithe mase ngibuya nganibona ngayitsho ukuthi ngizokulandela ngene kwigravel ngibone imfihlo yami imfihlo kwigravel mina njengoba ngihamba ngetar road mina ngingena kwigravel imoto yami ngithanda igxuma kwigravel amazambane ngemuva yashukashukana kuthuntuke idust kusuke idust ngoba igravel ayibekwanga ngamabomu empilweni ukwehla ngenyuka kubekwanga ngamabomu empilweni njengoba singena kwigravel khona into eyishukekayo uthi uphumela ngalya vele sekukhona okuhluzekile sekukhona okusukile amazambane amancane awela ngaphansi kube khona amazambane amakhulu ngaphezulu ngithi ngifika abantu bebewatapa amazambane ngoba bafuna lawa amakhulu futhi aclean awawashanga yimina awashwe igravel engidlula kuyona so uthi uphutulaki kubalekile ukuthi ukhumbule ukuthi ungaqala kabi kodwa uphethe kahle uthi kade ngangiyikhanda le moto sengihambe ngayo isikhathi eside ngiyishintshe hayi ngoba ngingayi afford enye imoto ngiyayi afford inkinga ukuthi le moto iserve purpose ngizothi umuntu olalele kuKhosi namhlanje mina nje Zimdolo qala unyaka ngaginqika nemoto ngathengelwa imoto last year abantu ku Facebook bangithengela imoto entsha ngiqala ukuthenga imoto entsha ngoJanuary yaphenduka ka5 imoto ngabhala lapha yachitheka nestock seyincwadi nencwadi ethi I was raped and you were born ngalahlekelwa istock seyincwadi abantu bafuna ama refund kwanje ngalahlekelwa yathi into yami ngiyayeka manje ungena Facebook ngiyayeka ukumotivate ngoba ngilimele ngihanjisa kwahlangana nomunye ubaba nje ngisesibhedlela wathi lo baba sekuyisona sikhathi ke ndodana sokuthi umotivate kakhulu ngoba wawuhlezi ukhuluma wena uthi noma nje kuyahambe sekufanele utshena abantu ngisho usengozini ukuthi kusangaphile so ngizothi kwesinye isikhathi ubhlungu obuza mawusaqala into umjovo
umjovo wokukuphusha ukuthi yenzisise. Kwesinye isikhathi ama-challenges obhekene nawo mina ngitshela sisintona kuyenzeka ukuthola umuntu umsebenzi mefika kulowo msebenzi axoshise wena uze umzondela ukuthi ngatholela umuntu umsebenzi wangixoshisa kanti uNkulunkulu ayefuna ukusebenzisa lo muntu ukuthi akukhiphe kwi-comfort zone. Mhlawumbe wena unebhizinisi namhlanje kufanele uyoba ngumuntu owaxoshisa emsebenzini ukuthengela inkomo uthi ngiyabonga nje ngokuthi wangixoshisa emsebenzini. Uyazi ukuthi makuthiwa wakhe ibhilidi elide ubona nge-foundation. Ngikutshela isimanga yakhawunta the deeper the foundation the longer the building, the taller the building. Ngiyakutshela Zimiphi hayi kunzima